سنونێ و پشتیڤەگەڕیانê ji maleyeka xelkê wê deverê pêtivî bê xizmetguzariyane taybet di biyavê sexlemiyê de xelkê wê deverê jî gazindeya wê yekê dikin ku xizmetguzarî bûnahêne pêşkêşkirin. gelek caran berpirsên şingalê li ser ragihandinê behsa wê çendên dikin ku xelkê şingalê bi zivreta wan deverên hatîne rizgarkirin. Ji wan devera nahiya Sinûnê hejmareka mezin zivrîne lê ji ber nebûna xizmetguzariyan û bi taybet ji aliyê saxlemiyê ve welatê dilgiran kirîne û li vê nahiya Sinûnê nexweşxaneke lê wekû welatî dibêjin ku bez bi nav nexweşxane ye. خودی او همی کسی کار به آریکاریه بکه دسته خود ریجی و مستشفی بکه چه جهازا و چه علاجه و چه تختوری قانچ مثلا یعنی از بیشم همی حالت شد بن بهزارن ها مال الشنغال دنا و ده جوی دنا دوان جمعیت شمالی دنا ام هیوید کن یعنی وی خلک ما به جهاز و به علاج و به يعني بأو نهيلن أم هيفيش خدي واند كان دستي آريكارية دريش كان نفحص هينا نسونار هينا أم بلان غاز نينا أم تناوي دري مادفي فحصاش مرا بينبر سوناراش مرا بينبر أم دنبر علاجش مرا خارج النبي سنينا أم بكرن علاج نينا ما هنينا أبي درينين أم شينا زاخو حق نينا أم بشينا زاخو دهوكي مادفي سونارش مرا بين مادفي فحصاش مرا بين مادفي مساعدة ما بلان غاز أبكن براستي معاناتي ما قلقن أفيس بنساقة كما قال لك حالتاري البالشي ومعانيا الطواري شتش نبو علاجك نبو بس علاجك بتني 20,000 حتى 25,000 بس مش خارج يعني علاجك نينا حتى انها دكتورك باش نهات يا دكتور نين براستي مذي اشمرا يا بلا مستشفى بقرن يا بلا اشمرا خدماتها زفكن دهێتە زانین کۆ لە 2014 شنگال هاتە کۆنترۆلکردن ji لای تیرۆریستên Daesh ve bi hezarata bûne qurbaniya ew ê cînosaydê. Piştî rizgarkirina nahiya Sinûnê û hejmareka mezin ji deverên şingalê ji lay hêzên Kurdî ve hatîne rizgarkirin. Ew hêzên Kurdî keftîne di nav milmilana siyasî û hizbî de bê ku kar bikin ji bo gihandina xizmetguzariya bo wan deverên hatîne rizgarkirin û bi taybet ji aliyê Saxlemiyê ve. إلهام حسن بادي نانسات شنغال ناحية